order for Mamema Kwaba and Famra Adom TV. You may cool way so. You may dear Augusto, I wish a Nkuranhyensem. Na me amedi ho chia me ediam jeso ene nita kotego. Ene de ye betwana montuo bi afa amamre. Oh ye ka amamre a se ye wo ba wiase a as you come into this world, you grow up being presented with a variety of images and cultures that you will be gradually convinced has been the best image you have to pursue or become. Obe we are say de emfoni amamre ene akwan hodo ekire se we ene edimu na de akire ebia suban ebia neye ebia kasa se abodini ese se wogie ida to anim na ma men hyase enkyerɛkyerɛ amamre ka protocol ka culture. How do you define culture? Culture embodies the social behavior. Culture embodies the institutions and the norms or measuring standards of behavior. Yeka culture nipekuo su se mote baabi musu eka bomu enempo enioma amota eyoka mo bomu ena esusu ya desusu subanpa ewo saa nipekuo num. These are practices informed by ideas, ways of life, traditions, heritage, values, habits, and tailored social behavior. Ye kasa culture, ye empo nsusuye, ye eda ankrankre etimu a wakabomu a ye empo nipekuo. Ye nipekuo esuba a woso di mu bia wo ye bie. Ena empo wone nhyehyeye ene wo su ne wo ban ene wo tete nsem a wota eye abakwasem a wode bubra ena empo de sombo ma wo ma wode akire enti wo ba wiase asra ne manyina ekekire so a waba wo ye Ghana ni waba wo ye Nkrani waba wo ye Framantem ni waba wo Asanteni asantefo amamre ena enkranfo so ye kusum bo na beni chon menim se ka na yewe mu ba igbofo so be wa amamre kro bia ne brono bia ne bebia ate bia wo na amamre na ye wo wa ye tade kyerɛkyerɛ wo ma wo ya ne no na ye wa ye de anya ne abo ne atwe so enti ento ha se obenya do baabie no na nipekuo su ene wo ban ene wo amamre abaye wo amamre nipekuo su ene wo suban ene wo ne ye abaye wo amamre eno nti se wagini na amamre kura wo no enya amamre a wo di firi osoro na baaye amamre ekura wo no enya amamre a wa na wahyehyɛ amamre kura wono eye obi su ne ban ne hwehwemu ne ye na watintim wadwen pro so na oso wafre no amamre. So many of us are following the cultures of others that we call our social culture. Some of them are Ghana ni enti Ghana su ne ban ni, some of them are Kani, some of them are Framantem ni, some of them Nkrani, they say enankranfo wo yo enya no kore. Though culture is inbuilt, it shouldn't be static. We must say achira amamre de, but amamre aya ade abetimi asakra mu, eba na wabusua kyekere, eba na nyonko mu, eba na wadesua mu, eba na adwuma. Nanso ya na yehwe TV, ite radio, ye kan papers na de a, they all justify cultural realities and utilities and artifacts. Eba na media kwa na bro ye papa say when na ekoso na say kwa de aba na say bibi ton high culture we say singer ton we say cooker ton we say standard ton je say aye amamre a ye di akire na enkam ye e ma ye nkwa adwen pro so enwene enkwa akire say mesusu how do I define a new culture away from the social culture that I'm in? Culture and ye di so awade mo amamre ni peso amamre bi wo a wagye atomu a adane empo ahwesode ya de wu bra na me pese mbisa sa wo ankasa wo a wotie mi ne no wo amamre wo a wotie mi ne no wo amamre e de na betimi de nsasi so akasa we ye me so amamre we ni mi su ni me ban. These are my institutions, these are my values, these are my beliefs that determine how I act in life. As an individual, yes,
You must abide by social cultures, but indeed you must define your personal culture. Eba no wawade a amamre be na wankasa watintimu a wode go amamre ebu obra. Eba no wadwuma yo a eba na desua a wode de aye na obi aye bi da bi ena kono ka hunu se onyame ebo se ne se so Bible no say for God made you in his image and likeness and not in the image of any society. Onyame wanhwe nipakuo bi so na de boye. Wanhwe oman bi so na de bowo. Wanhwe kwadwo, wanhwe ama, wanhwe kwabra, wanhwe ni, wanhwe togbi. Ohwe no animu ena oye ose ne seso ene suban. Indeed, even though you have to work to fit into any society, you must always consider your own personal practices in alignment to the society. You must consider your principles as it aligns to that society. Ewu se odani pekuo mu, ese osuban ni pekuo su no, ese ni se bobra. But wo ya nyina no. Ese wankasa wo pe oso wa mamre. Nti na me bisa se, e de ni wankasa wa mamre. What is your personal culture? Bisa ho. Hwe unyini no, you are supposed to operate at certain things. We dey enye, we dey fa, we dey bibini, we say, yeah, chira to what we process say we go school and na ebe for cratch. O ka twi a onye cratch ni. Bo pa wi ase. Na chana ni onzo ka chana ka so onye cratch. Wangu ene dey, me ni otua na montuo bi. Na ka ehunu se otwedi ampo no oboye, wa moye nse nipakuo. Wa moye so nipa foforo, wo se na onyame ase se moma ye mo wo nipa se yesu ne eban. Na eni nti no obo nipa se ne suban be ma ne oba ene oboye ni. Enti wo nipa su se Nyankopon a e de na se wa mamre. We na me di jawo. E de na se wa mamre. We na me di jawo. E san se wa yira wa mamre. Na wa yira wo su pesu nti na wo bre. Your greatest enemy is because you are lost to your own personal culture and to your identity. You are lost. Why you that? Uni mo mamre. Uni ma mamre ye de wo ye de bo wo. Wa be suen yase de na de bubra. E na uni nipa wo yo. Eno ni nipa ade edi enya. Na meja ha ne. Na mada asese wo de fide to adom a wo hwe me. Mami ni kan enna nipa kuo bi ase a wo bo a me ye Thomas, ye Priscilla, ye minua pani ana minua keto akura we be kampadu. Me da mu nyina ase wo production room o. Me da camera for ase na mada sound for ase. Mada nipa bia wo so masene a wo ma adwumade we ba so wo a wo hwe me. Koso ana hwe badwam na menya nwie adwumade we. Wo no nyame entina.